Danas je dan žena. Ko zna šta će mi moj Jure kupiti? Bombonjeru, cviće, parfem, doni doručak u krevet. Jure! Jure moj! Šta je, Linguzo? 8 je sati posla, ki u priči, a ti se izležavaš. Pa danas je dan žena. Danas je dan za okopat njivu i kumpire po satu. Motka te čeka. Planirala sam sa prijateljicama na wellness. Pedikura, manikura, masaža, šampanjac, kokteli, potočat se u bazenu. Poslije toga večera i striper. Teška su i neizvjesna vremena, a ti bi se Nisam provodila. osmislila storije i sve selfie poze sa prijateljicama. Slušaj me, Dragan je bacija pivca popet. Idem do njega marendat. Dok se vratim da si okopala sve i pripremila. Ali Jure stan? Mali, već kasnim, falim 4. za karte. Ajme ti se men na nogama stajat ne mogu, Jure, nesreću, opet si me prevario. Cijeli dan te nema, sve sam sama okopala i posadila. Slušaj me, pijančino jedna. Neš ga više staviti, ja ti kažem. Nema više Putin. Uvijek ću ti gore sankcije nego Rusiji. Sad ću se oprat, naklukat Andolin ide na večeru. Sajahat ću onog stripera Kižrijevca, plesat mu u krilu i očerupan kaki kokoš. Prisjeće ti pivac i sve ono šta si poloka, nesrećo jedna. Jer ja sam žena, majka, kraljica. Studio.